kuko mubaha icyizere bakagira umutekano. Umusirikare ni ishema ry'igihugu. Iyo bigeze mu kukirwanirira ararwana kugeza ku kuka ke ka nyuma, ntajya amanika amaboko kuri haduyi habe na gato, ahubwo amukubita amuteruye akamwima n'umwanya wo gutora amabuye. Abo basirikare ni abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi waba wari ubizi ko igisirikare cy'u Rwanda kiri ku mwanya wa 93 mu bisirikare bikomeye ku isi, aho byagera ku mugabane wa Afurika kikaba kiri ku mwanya wa 13? Ndabizi ibyo byose byakugora kubisobanukirwa, ariko reka mbigusobanurira akantu ku kandi urasobanukirwa kugeza ku mpamvu ituma igisirikare cy'u Rwanda bagitinya. Ibisanzwe aha turi ni kuri Hakisamu Official, naho ngiye mugiye kubana nita Cedric, bahaye ikaze. Ubundi igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, gifite abasirikare bagera ku 33 hakuyemo unit zose, yaba abarwanira ku butaka aribo tuzi nka Rwanda Land Forces, abo mu kirere Rwanda Air Force, ndetse n'abashinzwe amazi aribo tuzi nka Marine Unity. Bose bakora igihe cyose, kandi RDF ikagira inkeragutabara zizwi nka Reserve Force zigera ku 20 ziza gutanga ubufasha mu bihe bikomeye. Bose hamwe bakaba abasirikare 53,000. Dore impamvu ya mbere kandi yumvikana ituma igisirikare cy'u Rwanda kiba kimwe mu bisirikare bikomeye muri Afurika, ni ukubera imyitozo y'abasirikare b'u Rwanda. Iyi imyitozo ikakaye kandi idasanzwe. Ndabizi ubundi hari abantu bibwira ko kuba umusirikare ari ukwambara uniform n'imbunda ku rutugu gusa, ariko ibyo niyo bihagije ku mirongo y'urugamba. Abasirikare b'u Rwanda ni ikosi bakorera mu bigo bya gisirikare harimo nka Gabiro Combat Training Center, Inasho ndetse n'ibindi. Aha rero niho bakorera imyitozo myinshi kandi idasanzwe. Muri iyo myitozo bakora harimo imyitozo yo kwiruka ibirometero byinshi kandi nta kuruhuka, kuva ku misozi ihanamye ndetse no kwikorera ibikoresho bifite uburemere ku ntera ndende. Aba kandi biga kurashisha imbunda ku ntera ndende, kuva ku mbunda no nka pistoli, sniper. Barakomeza kandi kugera ku bisasu bikomeye harimo nka RPG, ibifaru by'intambara ndetse n'izindi. Aba kandi uzakunda gusanga baba biganjemo abasore b'ibigango kuko bakora imyitozo ihambaye. Muri iyo myitozo harimo tactical training zitandukanye, aho biga counter ambush tactics, aho bitoreza kurwanya ibitero cyangwa intambara zitunguranye zagabwa ku gihugu, ndetse tutibagiwe n'indi myitozo y'inyunganizi bakora nko gukoresha drones. Ariko icyo wamenya ni uko ibi byose ntacyo byaba bimaze ku mirongo y'urugamba hatari ibitwaro bikomeye. Iyi ikaba ariyo mpamvu ya kabiri ituma igisirikare cy'u Rwanda bagitinya. Aha niho dusanga intwaro zikomeye mu bubiko bw'igisirikare cya RDF. Muri izo ntwaro harimo nka T-72 tanka. Iki ni kimwe mu bifaru bikomeye byakozwe mu bihe by'ubumwe bw'Abasoviyete kuri uyu munsi tuzi nk'Uburusiya. Ibi bikaba bizwiho kuramba, kwihuta ku rugamba ndetse no kurwanya amasasu akomeye. Igitangaje nuko aka kanya RDF yongeyeho ibikoresho byayo nka za night vision zifasha kureba nijoro, thermal cameras. Izi akaba ari kamera zifata amashusho binyuze mu gukurura ubushyuhe buturukaho umwanzi yaba yishe hose, bityo umwanzi akabura ubuhungiro. Iki gifaru gendera mu mihanda mibi cyane yuzuyemo amabuye, ibyondo, byaba ngombwa kandi kikaba cyakishora no mu mazi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga imodoka yitwa BR-80 Armored Personnel Carrier. Iyi ni imodoka yihariye ikozwe nka burende. Iyi yakozwe mu bihe by'Abasoviyete, ikozwe n'uruganda rwa Arazmas Machine Building Plant cyangwa se MZ. Itwara abasirikare mu mutekano usesuye. Iyi kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa. Ku mwanya wa gatatu turahasanga rocket iri mu bwoko bwa multiple rocket launcher, intwaro mbi cyane, BM-21 Grad cyangwa se Rain of Rocket, imvura y'ibisasu. Mu Kirusiya ikaba yitwa Grad Rocket. Iyo wibeshye gato ikurasa imvura y'ibisasu, byumve neza ko itari igikoresho gishobora kurasa amasasu menshi icyarimwe kandi mu ntera ndende, kikabimbura ibirindiro binini by'umwanzi. Byumve neza ko iki gitwaro gifite ubushobozi bwo kurasa byibura mu ntera y'ibirometero 20 kugera ku birometero 30. Iki mu gihe ibisasu byikamanye bifata iminota 7 ku 10 kugira ngo abasirikare bashyiremo ibindi. Iyi rero ikaba yarakozwe n'Uburusiya mu gihe cy'Abasoviyete, ikozwe n'uruganda rwa Spring Research and Production Enterprise. Aha ni mu gice cya Techmash Kosan. Tudatinze, ku mwanya wa kane hari Aircraft System na Sky Dragon 15 System cyangwa Tianlong 50. Kode yayo ikaba ari DK 50.
Iyi yakozwe n'inganda ebyiri. Iyi ni intwaro ifite akamaro gakomeye kwituma nta gisasu kinini cyangwa akajugujugu yinjira mu kirere cy'u Rwanda. Iyi ntwaro ndetse n'izindi nkayo u Rwanda rufite zikomeza gutuma ikirere cy'u Rwanda kitinjirirwa cyenyege, bityo umwanzi wese ugerageje gutera kikamukurikiza amasasu. Izi ntwaro zose zifasha RDF kugira imbaraga zidasanzwe, twakongeraho imyitozo umusirikare wa RDF aba yarakoze byumvikanisha ko ari ugukubita rimwe nta kugaruka. Ibi rero bigatuma ingabo z'u Rwanda za RDF zigira itandukaniro n'izindi ngabo nyinshi zo mu karere. Indi mpamvu ikomeye ituma batinya igisirikare cy'u Rwanda ni ukubera ko RDF igira abasirikare b'abahanga mu kugarura amahoro aho yabuze. Ibyo wabibwirwa na operasiyo za gisirikare abasirikare b'u Rwanda bari gukora mu bihugu nka Mozambique n'ahandi nko muri Sudani y'Epfo. Ese wowe niki kigutunguye kurusha ibindi muri ibi byose wumvishe? Bidusangize muri comment. Niba ukunze ibyo nkuhaye, ukande like ndetse na subscribe. Wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro by'ubutaha. Naho njye mwumvaga yari Cedric, naho ubutaha.